ubamba lapha nalaphana sithanda egameni laNkulunkulu uyisene nibathana namo ingcwele amen babelo lungile siyabonga Nkosi kulesikhathi sisesikhathini sakho moya ingcwele dambule dibonakalise imiphefumulo yethu Nkosi lambela wena ifuna wena ludumo nemandla kungokwakho Kristu ngokukwana ngonaphakade in Jesus mighty name babe wethu lolungile langashona nje babe kunenge losekwentekile kunenge uNkulunkulu othola amandla losokukhulumile etimpilweni tethu ngetindlela letahlukahlukene qhubeka ke Nkosi nakulesikhathi lesiwende njalo ngenxa ya Kristu lo sibusisa asiqelela luqolo asinxusela njalo njalo ebukhoneni bakho uNkulunkulu asithi hlole sivume emaphutha ethu uNkulunkulu somandla baba wethu losezulwini siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kuliqala lethu sonile ngeqabanga nangekhuluma nangekwenda nangekungakwendi lebekufanele sikwente ngenxa yendodzana yakho Kristu inkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile usende sekukhonde ekhamba lokusha kude ligama lakho lithunyiswe uNkulunkulu somandla sawukela sisebele ntetho sigcine ephileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen sitawuvele siqale njengenhlala yento abazalwane siyaye siqale ngemahubo 91 ngelanga lamiselwe lelanga lanamhlanje nanzambama emahubo 91 ngiwo lesitawafunda namhlanje na kule nkonzo yakusihlwa Psalms 91 lo hlala eksithekeni kulosethi konke ukhosele ekhwapheni lasomandla angasho kuNkulunkulu simakade athi wena usiphephelo sami nenqaba yami uNkulunkulu wami lengethembele kuye nguye ke simakade lotawephula elugibeni lwebaqhuphi akuvikele nasetifeni letithathela nakho uyawusibekela ngetimpiko takhe uphephele ngaphansi kwemaphiko akhe kwethembeka kwakhe kulihawu lekukuvikela awudzingi kwesabatha ingoti tasebusuku nemicibisholo lentshuzako emini nengoti lenkulu leyivumbuka ebumnyameni namashaya qothule wesifo lobhubhisako emini labathi inkulungwane bangawa eceleni kwakho nalabathi inkulungwane letilishumi bawele ngasesaneni sakho sekudla kodwa wena usale ungenamiyoko uyawubuka nje kuphela ngemehlo akho ubone kujeziswa kwalababi ngoba wena simakade umente waba siphephelo sakho lo sethi kwako konke umente inqaba yakho ungeke wehlelwe ngemashwa nesifo singeke sisondele ekhaya lakho ngobe uNkulunkulu uyawuyala tingelo sitakhe ngawe dikulondvolote ekhambeni kwakho konke diyawutsatsa dikwethwale ngetandla kuze lunyawo lwakho lungete lwakhutshwa etsheni uyawuhamba etikwemabhubesi netinyoka uqobaqobe etikwemawundlu emabhubesi kanye nasetikwetinyoka uNkulunkulu yena uthi njengoba nako ubambelele kimi ngeluthando ngitawumephula ngimbeke njengoba nako ubambelele kimi ngeluthando ngitamephula ngimbeke endaweni lephakeme ngimvikele ngoba alathi libito lami uyangibita ngimphendvule ngibe naye ekuhluphekeni ngimuphe kuphepha nekuhlonipheka ngiyawumesuthisa ngebuthe bemalanga akhe ngimkhombise
emandla ensindiso yami. Akuthunyiswe uyise nendodana namoya engcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni elidala sibhaliwe encwadini ya-Exodus chapter 32 verse 21 to 35. Wakhuluma ku-Aaron wathi, labantu bendeni kuwe uze ubaholele kulesono lesikhulu kangaka. Aaron waphendula wathi, ungangithukuthelele Nkosi yami. Nawe uyazi ukuthi labantu babuthambele kanjani bobi, ngobe bakhulume kimi bathi, sendele uNkulunkulu lotawuhamba embi kwethu, ngobe asathi ukuthi sekwende njani kule ndoda lenguMose leyanikhipha eGibhithe. Mina ngathi kubo, wonke lo legolide akayilethe lapha kimi. Ngako banginika igolide ngayifaka emlilweni, kwase kuphuma nali lithole leliduna. Mose wabona ukuthi bantu sebangumhlambi kaze lusile, ngobe Aaron abesabayekelele batentela mathanza, batihlazisa ngisho nasembi kwetitha tabo. Mose wema esangweni lenkambo wamemeta wathi, lo ngakusimakathe akede lapha kimi. Onke emadvodzana aLevi abuthana ndzawonye etakuye. Wakhuluma kuwo wathi, simakathe lo Nkulunkulu waka-Israyeli uthi, ngulona lo emkhathini wenu akathathe inkemba yakhe angene ngaleli sango, athi manje ayewuphuma ngale, ahambe abulala bomnakabo nebangani bakhe nabomakhelwane bakhe. EmaLevi enta njengokusho kwaMose, abulala emadvodza labengabadi 3,000 ngalelo langa. Mose wakhuluma kulamaLevi wathi, lamuhla senitehlukanisele simakathe ngenzengo yekubulala lowo nalowo indvodzana yakhe nemnakabo. Ngako-ke lamuhla sewunibusisile. Ngakusasa Mose wakhuluma kubantu wathi, nentesono lesikhulu lesesabekako, kodwa ngitakwenyuka ngiye kusimakathe entsabeni, mhlawumbe nginganendela inhlawulo yekubuyisana kusimakathe ngalokona kwenu. Ngako Mose wancandzeka wabuyela kusimakathe, wafike wathi, labantu sebatendele sono lesikhulu lesesabekako, sebende uNkulunkulu ngegolide base bayamkhonta. Kodwa ngiyakucela umane ubathithelele. Nangabe awubathitheleli, ungcono nami wesule libito lami encwadini yakho loyibhalile. Simakathe wamphendula wathi, ngulowo lonile kimi lengiyawukwesula libito lakhe encwadini yami. Hamba-ke uyawuhola labantu, ubayise kule ndzawo lengikhulume ngayo kuwe. Ingelosi yami itawuhamba embi kwakho, kodwa siyeta sikhathi lapho ngiyawubajezisa ngenxa yekona kwabo. Ngako simakathe wathumela sifo kubantu, ngobe babecindzetele Aaron ukuthi ababumbele lithole legolide. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni lelisha encwadini yemvangeli Luke chapter 6. We are reading from verse 12 to 26.
Ngaleso sikhathi Jesu wenyukela egqumeni ayewuthandaza. Waqitha ubusuku bonke khona lapho athandaza kuNkulunkulu. Ekuseni wabita abafundi bakhe wakhetha baba 12 kubo. Labo wababita ngokuthi bapostoli. Simon lambita ngokuthi nguPetro, nemnakabo labe ngu-Andrea, Jakobe na Johane, Philip na Bartholomew, Mateo na Thomas, Jakobe umsawa Alphaeus na Simon labe katiwa ngekuthi ngumzelothi, na Judas umsawa Jakobe, kanye na Judas Iscariot lowaba ngumthengisi waJesu. Wehla nabo wafike wema endzaweni layibekile kanye nabo bonke bafundzi bakhe labanyenti. Sicumbise bantu sase sikhona lapho siphuma eJudiya lonke naseJerusalema naselusenzeni lwelwandle lwaseTire naseSidoni. Babetele kutamlalela nekutewuphiliswa labo bebahlushwa imimoya lemibi babephiliswa. Bonke bantu betama kumtsinza ngobe emandla abephuma kuye wabaphilisa bonke. Jesu wabuka bafundi bakhe wathi, nibusisiwe nine timbuya ngobe umbuso waNkulunkulu wenu. Nibusisiwe nine lenilambile manje ngobe niyawesuthiswa. Nibusisiwe nine lenikhalako manje ngobe niyawujatshuliswa. Nibusisiwe bantu nabanitonza banishalatela ngekuninyembenya, banethuka, banigxeke bathi anikalungi ngenxa yendodzana yomuntu. Nakwenteka lokho nibojabula nize nigqumaqume ngobe mkhulu umvuzo wenu leniubekelwe wona ezulwini. Ngobe bokhokho babo benta njalo kubaprofeti. Kodwa maye kubuhlungu kini nine leninjingile manje ngobe phela seninako konke lokunijabulisako. Maye kini nine lenesuthi manje ngobe nisetawulapha. Maye kini nine lenihlekako nyalo ngobe nisetawukhala nilile. Maye kini nangabe wonke umuntu ukhuluma kahle ngani ngobe bokhokho babo bebenta njalo kubaprofeti bemanga. Siphela lapha sifundo sesibili asesidonse umoya kafushane.